زێدەتر حەزار ژن li Kempa Domîz li gor amarên nefermiyên dest rûdayê ketine li hêviyena golgel hevjînên xwe yê xwe gihandine Ewropa werin komkirin. Hevjînê her yek ji vajina li welatekî Ewropî koçber bûye. بخدي لهم شمل زحمت كرنا وكان هال تركي سكننا لبنان دولة مثلا تبيت هري قامش طياري قد كت هري شامي وميزان وضعية مثلا سوريين هاتشيا زحمتها تيجي لبنان مقابلة دي سفقري يعني تنزل يعني احتمال أو زاروك نجهجي زاروک خوشاندن Ewropa و دوێ باوەریە دەبوو nava çend mehekî de wê zarokê wê karibin bişînin duê. خدم حساب نكر جو طلبي تشيد بني قاصر طلبيا واتي انه مقابل كي يعني قاصر نزو طلبا وريز هرم بيجي لك يا اخري اذا يعني طلبا متكد بيش ما انه تناي وقحاري وعاز بي واجي اذا ضغط مرستيش مزنا خوشم اسخوش مهرمج مزاروكي خواني زيك ندر Rêkrawa cîhanî ya penabera UNHCR yasaya komkirina malbatê li gorî wê bêtir girêdayî wan welatên penaberê Rojavayê Kurdistanê ji başûrê Kurdistanê lê koçber bûne. UNHCR تداخل لو موضوع ناكا چونکە ئەوان ئجراعاتی خۆیانیان هەیە. بەڵام بۆ UNHCR ئێمەش بەرنامەجمان هەیە پێڵێن resettlement to a third country يعني شي وەکو إعادة توطين في بلد ثالث. Li gor kesên yasaya komkirina malbatê bo wan derketiye herî kêm salekê mane dago karibin bigihên hevjîn û zarokên xwe li welatên Ewropî. Penaberên Rojavayê Kurdistanê li van Kempa di navbera Rojava û başûrê Kurdistanê de hatibûn davaşkirin. Lê niha koçberiya ber bi welatên Ewropî ve êdî xelkên va Kempa çavek li welatên Ewropî çavek li bajarên wan e komkirina malbatê êdî ew ji wekû çareseriyekê ji xwe re dibînin. Pêşawa Behlewî رودا و كامبا دوميز إيرو لدفرا غريسبي طلع أبيض 18000 خوندكاران امتحان داوية صالح پیشکش کرن و دناوا وان خوندكاران دا خوندكار نافچین باجاروک غريسبي سلوكو باجاروک عين عيسى جي هبون خوندكارن کو إيرو امتحان پیشکش کرن او جقوناغا سرطاينه مادين جواكيان اجتماعي و زمان کردی به سرپرستی ماموستین خواه ازمون پیشکش کرن لگوری برپرسین پرورده یا گریسپی و امتحان داوی صالح حتی 15 و ماه بردوام بکن و کمیته که پسپور جه پرورده ناسان چافدیری بری و برنوان ازمونان دکن تی زانین که دورا گریسپی یا سر به پاریزگاه رقایه و که دست داعشه ده سال در باسپونی جه آلیه یپگه و جه دست داعشه هاتبو درخستن